Tripura Hasteo tax thopna tebo kaham tei kelai khlainani bagai digital tang sepno fandika Mantri Okwra Dr. Manik Saha botebo shaka digital tang sepni bisingtei tax renai rok nogo achugino sep mansinai appointment nawai rejak jorani bisingo samung pairi wi panai abo bai baksano tax renai kwbang wngmano bo saui knarika agolini progabo bono taxes organization songsamani salno palaithani okokno shaka Mantri Okwra Dr. Manik Saha Srangsalo agolini progavo bono liwaji jaka taxes organization songsamani salni pandawo tongkha hasteni Mantri Okwra Dr. Manik Saha rang Mantri Pranojit Sinha Roy tei officers rok pandawo koknarana ni thangai rang thumani raida tei digital tang shepno fuarnani bagai phanrikha Mantri Okwra Dr. Manik Saha Mantri Okwra Saka katal digital tang shepni bisingtei tax renai rok tabuk nogo achuguino online appointment nahari mano jorani bisingo habanogo thangai leria wino shep nahari mano omote hinke tongkosong lukurokni jora ereng thanglia tei administration ni samung bote bo srai ungnai tangthaniwo bote bo Saka Mantri Bokrok Narendra Modi ni Digital India wansuk mungno nahari Tripura Hasteo Digital Tripura snamnani bagai sekangai tongkha tabuk ungtong jorawo Ministry of Council ni simi jengai hangkor bukhaste tei panchayat jora office ni sep jengkha obo habanokni samungno silai thepanani nangya khlainani bagai samung tangkha botebo Saka 1976 BC ni July talni puila salmariwo kaini tax search office ni tiyei chengmani o organization apuro BC sawo tax thomoi mano rasai bachi tham tabuk ungtong jorawo organization tuiduli tongkha khongchiba territorial charge tei kaibrui enforcement wing Mantri Okwra tebo Saka digital tang sepni bisingtei laithanai 2025 BC ni simi o BC 2026 BC wo organization 2820.2 crore tax thomoi mankha aboni bisingo GST khopyawi VAT ni 550 crore ni slai kwbang tei Tripura Road Development VAT ni 379 crore ni slai kwbang tax mankha botebo Saka ungtong jorao Hasteo 85% no phaio taxes organization ni bisingtei abono kare tax renai bo asukno bangkha skango tax renai tongmani khorok sai chidok abo tabu bangai ungkha khorok sai thamsibrio sogoika এই রাজস্বের যে টাকা তার প্রায় 85% বেশি আসে ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন থেকে যতগুলো রাজস্ব আছে 85% এখান থেকে আসে এবং শুধু তাই নয় করদাতার সংখ্যাও অনেক কিন্তু বেড়েছে আগে 2016-17কে যদি আমি বেস লাইন ধরি সেখানে সংখ্যা ছিল মাত্র 16,000 আর আজকে সেখানে দাঁড়িয়েছে 34,000 কিন্তু আমরা বলবো আরো যাতে করদাতার আরো বেশি বাড়ে সেটা সম্ভব হবে যখন এই ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ব্যবস্থা যেহেতু আপনারা করেছেন আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনেও সেটা বাড়বে এবং এতে করে প্রমাণ করে যে আমাদের অর্থনীতি কিন্তু অনেকটা যে এই যে অ্যামাউন্টটা তাতে প্রমাণ করে আমাদের অর্থনীতিরও কিন্তু Mantri Okwra ni kok hinke tax thomoi manmano hasteni rangthong rakna tei bania kaham ungmani bethai hini Saka Gen Z eba katal achai songrok online tuino tax renani chajak payo hasteni tongkosong lukurokni bisingo tax renani nangmani sisamung shikangni slai tabuk kwbang ungkhai hini Saka Mantri Okwra Bureau Report News Now